Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, ta Gagash man, anga enzela Dubai man, so ta suka vele in South Africa. Yeah, nara vele ki tsuma gonya ya Dubai. Let's go. Pa. Nalama ya ashlomu. Ashlomu Gagash, ashlomu. Ashlomu Gagash. Ashlomu. Lao Fosungana, the famous Burj Khalifa, the tallest building in the world. Probably one of the building inside. Look. Without any further waste of time, Master T, let's go. You talk Gagash, Dubai. Let's go. Yeah, let's go, Gagash. It's giving a wealthy man vibe, sort of. Gagash na camera. Hey, by the way, Dora camera. But let's go for now. Sure. Here to my banana. Here to my banana. Here to my banana. Okay. Assemble, ladies and gentlemen. Mvukile magaza. Let me show you the view here. Unjenjenjena ingena ya. Maswa. Lesinene, kuna lesinene. Famba kwala. Ikaenda lesinene. Lano usheka mabusa la. Kuna mimusi ya. Kuna tende ula tendera kam. Muna aula tendera le rama aibe so tendera le masochi. Tari. Teresa tendera vanhu aiba. Makubona lokukomba swisavo hali ile islandini la. Kun'wana ile ka wonke mfana wa mina mfana kithi sile swa hali ngopfu la nga ko ba ku Dubai a ti fani vana va mani la nga ko ile islandini ti nge pfuki ti fanini ti nge fani ani le ka Dubai ya wonke ya mani na mani le ti fletini Lwana nga ko ile ti island for you ku va u fika laha u fanele u ndla yini va fanele va ku teka hi xikepe va ta ku tlhuvutsa va ku tisa kwana ka ha ri ndhawu leyi ni nga ka yoho leyi va ti vona se laha le ti-island loko ni ri ku hala ni ta mi komba but le kaya ya ku explora ni karhi leswi fleta swi le Pitori. My brother, say hi to the people. You know people from South Africa? Yes, yeah, just say hi to them. Hello. Tell them where is this place? This is Sanantara World Island. Well, Sanantara World Island where? From Dubai. Dubai. Okay, thank you very much. Welcome, sure. Yeah, so Gagash anga alaka wonke lavula ku hala bo Burj Khalifa hala ngana the tallest building in the world. Like at island street island le ngo tuku bani yikuma vele wonte rome no lo anda to yin. So kuna the islands ta va ku tiri handle hala like at the island Gagash as you can see okay cheka so kuna the island ko kuna ndawu leti nga the island. So na Gagash le ka island bo Burj Khalifa ta hala. So matlula mfambe xikepe le ka island Gagash. Like at this where is that island? Le ka island le I'm not why we don't go home, but go and record home. Research. I'm not sure where go home, but to be specific, but yeah, look, say research. Very Antara World Islands Resort. Antara. Okay, apologies. So Gagash illa. And then obviously no koto improve la ku ita zoom session Gagash ka video la. In Dubai, masito Sanantara Island. Google as you want, as you tlanga swibelani man.
laha hi le tiyachini xivongo i yachi hambi ta swi tivela kwini i ri Freedom Park n'wana mhani it's a yachi wa tiva yachi xilo lexiya xi nga laha i yachi it's a yachi wa yi tiva yachi se le wa vona le ka ha ri ndhawu yin'wana la kwala ni nga kona so you won't understand injalo lento wa swi vona swi swa vuhali a swi swo tlanga so swilo swi yimise sweswo wa yi vona ndhawu injalo lento hi le va Sanantara ku durha byala bya koho bava byala bya durha a swi swo chipa byala laha byala bya durha laha byala bya durha so swilo swa le ku durheni swinene but what can we do swi vona ku i mani ku dzumela leyi li vona ti-flats le mara ti vonaki kahle i ta kota ku swi vona ku himpela ti-Dubai ti nge pfuki ti fanile i to vona hi mapapanyana le swilo swi vona ku leswo le hi le ka wonkewonke leswi swi vonaka ku misinyanyana leyi a ti vonaki kahle so mina ni choose ku ta aka Nyavulala. Yeah. Yeah, as you can see, masho loko a teke video leya la positioning a hi vonisa swi kwini la so swi komba loko hala wa side ra lavo hala ku nga na the world biggest buildings and stuff like that so ita zoom le xi nga le makumu problem hala ni tirhisa ka video yeah hi ta tirhisa this building yona nga kota ku ni kha ni hi kuma la mukoka wa Google nga ta famba hi ta tirhisa lexi a ni maxo ku xi ndlise ku hi xo lexi hi nga ta hi kha hi xi tirhisa la ka Google Maps la so the positioning leti nga ta kota ku ti kuma at least leyi nga close is I think is this one on verify but we shall see yeah so I yeah hi ta hi kha hi tirhisa this angle one level the tallest building in the world ya vonaka so lexi a zuma xo gagash it's this one here xikwe a zuma xi lexi maxo hi lexi a kha xi zuma gagash le kulenyana le so swi tlula gagash ku hi la a ri side ra hala ka ti-building leti nga hala la gagash a nga kona which means loko khe hi languta hi engle leswaku gagash i side ra hala swi clear ya hala ka side ra hala nkoku ni nga ku loko xi tirhisa this point la yi tshivekini nyana apologies for that wo kota ku vona side ra hala then xa a ha koti ku xi vona mara a ni hi xi vonini ku hi ku languta ku a ku ri side ra hala la a zuma side ra ku na hala gagash and stuff like that so swa kombisa ku gagash a ri ka side rini a kota ku swi twisisa ku a ri ka side rini and stuff like that lero a ri ka this side tshamile side ra hala no khe cheka ku hi this point so ku landzelerisa gagash i hala i side ra hala yeah ka tin'wana ta ti-building side ra hala swi clear and stuff like that so swi nge fani ni meka sure ku swilo leswi ni nga tsandzeka ku va na swoho loko na ha kula kumbe leswi nga tsandzeka ku swi endla ni swi endla swi na mukhalabye hi Sanantara Island Anantara. Oh gagash hi ro nga na munhu wa yona swa va Sanantara it's Anantara hi hlupheko ku hi la ndhawu liya hi swi hluphenyana ku a ni veve na hi vo Master T vele ya mara ni lavini like ndzeni lava kahle ndzeni kuma image liya kahle leyi ni nga ta yi tirhisela inani Google search straight like swi tikinyana ku gagash a ri busy no Sanantara instead of Anantara i njhani ka se gagash wa swi vona leswinene hi Sanantara Island sweswi ya dya tidina henhla ka moya a wu tshame vuswa ehenhla ka matafula kwala Freedom Park khipha mavuswa Freedom Park yo ndhawu leyi ni nge munhu a hi le ka wonke mfana wa mina
I nge swi twisisi sweswi ni la ku ya badama laha ni nwa mabyalwa ya mina ni teka Não tá caindo? Ei! Sunset is home. Ai. Ah, o Carl. My name is Gashla Masili Lamanini, the only biggest boss in the game. Biggest boss in the game. Biggest boss in the game. You know, esta não tá cheio de tangue, não cola, ele tá great, ele tá great, mano. Ele tá great, ele tá dura, mano. 1 liter, mano. 1 liter. Ayo nan sa naman mo. 1 liter. Alin J 1 liter. Ko ano što sama džal nga da bajs. 1 liter. Dura. Pilani rin sa phone. Pilani rin sa phone di. Sila phone nila. Nga ko take. Lala, mati na mafana ora na ma lama kufumela na mangala. La mangala ka kufumeliwa la. Wangena zo zo, titimele. Ne camera woman. Merin lama sweet. Mas esse aí, Chiquepe, o único que ele tá fazendo famba esse aí. Famba esse aí, iate. Engata zifamba esse aí, iate. Ei, vamos lá kuhumelela kwa kuvona. Ora kwa kuvona, nikutivi kasi. Nikutivi tolbuya, vata kuvona kwa ina sitosho kutsakisa ngopfu. Xava pouch ya ku durha va n'wi vona kwala wa yi thepa loko a heta ku thepa pouch liya hayi bava hi ku ya landza camera leyi a yi ri live a karhi a maketela me wa mani mo Maona camera 15,500 gaga camera la yi khomini koko hi standard xa gaga xi twa swi chipini mara it's expensive in real terms koko ani vhevhe yo tolovela leswi munhu a xava na vana divhesa xi ta 10,000 mara it's quite expensive loko hi kha hi cheka i camera leya so a ho cheka tiprice ta kule gaga xa nga komi ta kuma ku durha ku swa musa a hi ya cheka hi vona ya leyi va ri Anantara World Islands so hi cheka ti-prices maybe something will come up here so swi hi ti-package ni kha ni cheka xa ti-price la it can go as low as it depends as low as 5 matin'wana swo famba ma 7 it depends a ni vula per night very I'm talking about per night yes loko hi cheka swi hambanahambana swi na ti-package to hambanahambana loko ni kha ni swi chekela but yeah of course ko kha ku ri vanhu vambirhi and the stuff like that so ti-package ta hambana swi ya na hi ku munhu i na yini laha etikweni na yini okay liya gagashi musi ni vona yi na swisinyanyana i na ku leta so ta ku gagashi musi at the front swi ku tlhoko ku na xisinyanyana lexa so swi ti komba ku ri leta so ta ku gagashi laha okay so it means it can be this one leya so nyana if munhu vo 10,000 per night yeah leya so swi ri hayi leya so yeah leya so hayi it's expensive so 2 days gagashi already le ka day number 2 manjeni hi vo ma 20,000 already tiku ya tshama masiku ya ngani ta hi kha hi swona ku ta tshama masiku ya mbani so ngani so already le ka ma 20,000 ngata zifamba isiyati yachi hey swi la ku humelela kwa ku vona ora ku va ku vona ni ku tivi kasi ani ku tivi tolvuya va ta ku vona ku ina swi ku tsakisa ngopfu
va swi vona kakaxa nga hlayisi a nga hlayisi kwala namuntlha hi twa sweswona ala loko nsati luya i loyara i hlayisa gagaxa vanhu va jamuka loko va va ni tivi vo tala vanhu a swi na mhaka ni ri a swi biyanga na vo va hi va lava loyara ri ta va hlayisa hi vona va ri ta n'wi hlayisa munhu a teki kala misaveni ikhonomi leyi ya tika hi lavi swi vanhu vo loloha loko va twa ni vanhu phana ri vo tala loko va hlula hi matimbanyana lama ni nga na wona va kuma comfort ya ku ri wehe profession ya wehe ku hi loyara swi lava ku yi hlayisa mehe va jamuka ngopfu vafana mara ku mfana ta tshama ri mfana ta tswa ni nga chavi ku vula ku mfana ni mfana va ri ha fanelana we rini swo we rini Na fanelano. ha fanelana se leswi ni lavaka nsati wa vumbirhi Sweet. yini No tshika me. okay awu loko hi famba la ni ya laha nsati wa vumbirhi Ya wo ranga i divorce me. ni ya laha nsati wa vumbirhi mi we ri wexe ngeni koti rini Ah, oni chuncha. a ni ku bohe kwini okay To famba ke. ya so mi swi twini pfumerini i ri ku laveka nsati wa vumbirhi ya ri wexe a nge swi koti i mbale majesi man'wana ya ka xini swa ka xini swi leswi swi mbala Yemba. swi le ku sweswo i xave kwihi Eso ka shey mai. i xave kwihi i xave kwihi sweswo T-shirts wa wona bule. nje sweswo Yes, yini. i mbale timilano a ni swi tivi Poyi wani. a mi ni ta ku yina ni ma ni lo vona nga ku swa ku blue mi rhandza tixini Ina fashion na go shey. ne a ni mbali sweswo Swilo swa ti-label phela a swi na fashion ka vavasati. A swi fani na swona. lama va ku lama switi masiti wa glow ni ta ka ni nga glow ni khini nga loyi a na ni loyi na masiti wa glow ka pondo la ka tika la swi swa ku hali ngopfu la ni xave ku xava la people ku ri na munhu a nga na problem la ni xave ku xava la ni xavini ni nge zi ni famba ni hemba la ni thengini la va rini Philani wana ve. king kasiwayi no men kahle sweswi no fane kuma dermatologist ta dila na xilo lexi na kuma dermatologist ta dila na xilo lexi a na ha xi lava ni swi ni kulanga na xona xilo xi lo huma leswi nga mukhalabye Hi, by the way, ya dya dinner in sky gagash. Ku na xixin'we xa dinner in sky. Ni ku zama ku va maybe ni mu kombisa hi ti-images ku vo tala maybe mi nga mi si tshami xona mina i khale ni kha ni xi vona ka tinani ka vo ti-TikTok na ti-YouTube. Yeah, so xixako xi va xi ri so guys, xi so va mi ri suspended mi ri henhla like on top like this as you can see kha ku dyiwa le henhla le hi lexi va kha xi ndlise xona xi lexiya and stuff like that as you can see kwala vanhu va va ri le henhla va suspend va ya le henhla hi crane le as you can see kwala kona it's quite scary but yeah game ke game xi va xi ri so mi va mi ri le henhla le mi kha mi dya ma swa manyanga mi ri moyeni hi leswi of course va xi ndlise swo xi lexiwa mi te ku crane mi yisiwa le henhla le va na mhaka leyi so xi va xi ri so xi lexiwa as you can see on swo ma kha ma swi vona mo search mo ku dining in sky xa humetela xa homa xi leswi swo boho mi xi kuma xa homa hi le yin'we engele as you can see mi kota ku vona position xi va xi ri henhla because xi le henhla nyana ku ya na hi ti-double story laha xa hindza musidavula xi le henhla swinene it's more like if size ya flat sort of xi le henhla swinene leyo editiwa le xi le henhla so gaga xi va twa kahle yeah it's more like this a ni sure ku vo tala swi mi le ku swi vona ku swi endlise ku yini swi va swi endlise sweswo yeah and stuff like that
Gagashi tlhatsela another post a fika tsela ku a na ha swi koti kahle Xichangani mi speak Arabic ndlela tlhatsa swi ho pfuna xi rhuketela Gagashi hali yona a raids guys hi boha ku va hi kuma translation yo i tsale ku yini Gagashi la a hi voni ku i tsale ku yini la hopefully a nga rhuketela yini ku hey va Gagashi ku tsale ku very much nung kaiwe loko ni Gagashi kwala ara xi ri very much so okay leswi Gagashi nga tsala swo very much so and stuff like that indeed okay yeah antu Gagashi ku ndleka yini but it's fine yeah, so in terms of the updates, I think for now, fike kwalani ku hi view ani hi la ku vona ndhawu leswo tala a swo vulavula a swa fana ku vulavula ku ri hale kaya a hi la ku tala ngopfu ku vona ndhawu but yeah so swo ku hi ta hi komba na vo Dubai hala ndzeni ka wonke ku vuli Gagashi le ka vo Burj Khalifa the tallest building in the world yeah hi leswo kusuka le asanantara aka anantara hi leswo loko ri amukeza swi banda kombela mi tika subscribe establishing a number of setting up a number of trade relations, free trade areas, trade agreements, many parts of the world, the Middle East, Asia, and Latin America as well. And that does not mean that we don't want our relationship for trade to be ended with the United States. The United States is our second largest trading partner outside of China and outside of Europe, of course, Europe is a number of other countries. China and the United States are the biggest trading partners. So we want to retain that, but we also want to diversify. Sergeant Joseph. Yare sabuni. Ai. Fana kuma kente ya tama tanwini usishe tanwa. Tama ila ya usishe mamu ya straight. Hey. So I think the kamala chai chili.